Ket ita, isagot mi kada kayo ti istorya anapauluan. Ti higante alamok. Tampok itangal daw iti pannakigasang-gasa ti Mortal Ahiro. Dito'y drama anapauluan. Alipugpog! Anya nga tiyan ari bongbongan dagiti tao ditoy. Ay, Umay ka, Apong. Kitaan ta. excuse me. Ha? Bangkay? Huwag nagpaysa. Kitaan ti lang ati bangkay. Kasla napaspas. Ha? Ay, apay akas tangay tilangan ha? Kaslamutan, mamis. Madayo kayo kung makakabsa. Iwasit ganti bangkay. Ay, madayo tayo kanaw. Pulis! Asit ganta dagiti polis. Agdamag ta kadakwada, Apong. Apok. Ay, Sir, anya ka di tinapasamak iti dayta a bangkay. Saan kayo ang mabalin nga masinig dito ay Apo? Kaya't mila nga maamuan, no anya tinapasamak. Taapay akas ta tila nga ti bangkay. Sino kayo kadi, sir? ay, kwa sir, ay, iso ni Agilus. May sa reporter iti istasyon ti radyo. Ay, Kasta kadi? Dito pa'y may pagano niya tin patay na itatao. Kas makita iti lang at ibangkay. Kasla nasisip ti dara na. anya? Kasta ti panagkita. Takitaan niyo mat ti lang at ibangkay. Kimbot ti kudil na. Di kakadipay maturog, kulas. Itay kapay anak katugaw dito'y salas. Pampanunutak di bangkay ang nakita ta itay, Apong. Apay akas di tilangana. Wan nga ron. Nakaamamos ti papatay na. Apong, No podno jay kuna jay pulis itay. Anasisip ti dara jay natay. Asino ngay nga ta tinang sisip? ha? Aswang nga ta. Aswang? Di matkas jay ti aswang. Sisipon na ti dara ti biktima na. Jak masumbatan day ta, Apong. Aging gaaditay pa'y naamuan, no asino tinang patay iti dayjay. Umay kakit din. Maturog ta na po. Ingkaylatan maturog, Apong. Sana ka maturog ita arabi Anya? Rumwarak ita, tagwanawanak. Marikriknak nga da sana nasayat ang mapasamak ita arabi Anya? Ay, asino nga iti kadwak dito'y balay ta no romwar ka? Mga no may di aswang. Ay, Mabutang kayo iti aswang, Apong. ha? Ay, saan? Ha? Ay, awan kabutang ko. Gabot aja aswang no agparang kanyak. Mutlagayam. Ingkay nga rudan iti silid ta, Apong. Tamaturog kan. Tarumwarak matan. Ay, sus. Primwaren Nicolas. Kat agmay-may sa akon dito'y balay ni. Ay na, mga no may di aswang. Kat sisipan na ti darak. Ay, uray lakaya kun kat jakpay kayat ti matay. Nang runa no aswang ti mang patay kanyak. Ay, amokon. Inak alaan dagiti bawang ken sibuyas ije kusina. Kasta amutan ti asin. Ay, kabuteng kano ket ti aswang dagijay. Nayunak meten iti soy, paminta, sili. Tanwag parang kanyak dayjeng aswang. Ay, iadobok! Hay! Nasaysaya at ani Prinsipe Agilos tilangak. Ngam ti kinatao ni Kulas. Napigpig sa ti panagkitak iti kasipngatan. Kan napigsamot ti panagdengeg ko. No siyak ni Prinsipe Agilos. Ditoyak plaza ti ilingag paliiw. Naulimak ti aglawlaw. Nakaturugan ti kaduan iti kastoy nga oras ti rabi. Malaksid lang kadagiti na asam nga agpalpaliwa. Kadagiti inuman. Kan balay pagraragsakan. Mangkitak iti nalingad adiso a pagpwistoak. Tapno sandak a makita. No adda umay ditoy.
Tengat Rabin. Medyo nabayagak matan ang nagpaliw dito eh. Ngam awan matinadlaw ko akarkar na. Umakaraklangan iti sa balya diso a pagpaliwan. San! Ipatanan! Ha? Ikis ti babae dayjay. Mapanak iti pagtataodan ti ikis. San! Ipatanan! Saan kan lumaban pay? Tawag mulatan, ti kayat ko mapasabat. Naglulukan da iti alalaki. Dakas ti panggap na iti tengtenglen na babae. Payman. Ikak iti di na malipatan aliksyon. At dadakkel at tumatayab anang sipayot iti lalaki. Kat yadayonan. Anya dayjay akita ti tumatayab. Tulungan na! Ha, ti babae. Kastaunay ti butang na. Asitgak. Damanan na tayo. Ano ito yung mapaspasama? May sama na bangkay tinasarakan dito'y bakante alote. Kat kas iti mo na biktima. Nakaamamos ni papatay na. Wan nga rod, sir. Kasmat lang iti mo na abangkay. Nasisip ti dara na. Sino matati aking gapwanan kada ito'y. Taapay akas to'y dagiti biktima na. Nabigatan ka si Mangpet Prinsipi Agilos. Anya nga iti ba nagtipag na midirabi? Naranak ti agpatpatay, apong. Anya? Kat asino nga dayjay? Aswang ka di? Saan nga aswang? Nudikat higanti alamok. Anya? Higanti alamok? Wan apong. Weh, Iti kadak iti plaza. May sa lalaki ti nagpanggap amang ramas iti may sa babae. ha? Idi umasidagak iti ayanda. Tatulungak ko madya babae. Naunaan nak ti higanti alamok. Kat sinipayot na nga intayab di lalaki. Anya? Hay? Mayat mo't day tahiganti alamok Tamo na ti tumulong iti maidadadanas ay. Apong bubod. Ay agpada kayo kadi iti misyon iti dayjay alamok. Timang tulong kadag iti biktima dagiti manakdakdakas. Saan apong? Sinipayot na di lalaki. Tapno biktimaan na. Anya? Wan apong. Itay laeng. Nasarakan dagiti pulis ti bangkay di lalaki. Anasisip ti dara na. Ay, Diyos ama nang nga asi. Miss, kuna masakbayan nasarakan ti bangkay ti biktima. Kat ginandat nakaaramasan iti rabi. Uwan, Hepe. Idi lumabas sa Kijay Plaza. Kalaat-latan at tinangalnak. Anya mo ti aramidem iti kasjay nga oras ti rabi ijay plaza. Remuara Kijay Balay mi. Tamapanak ko maagbirok iti lugan apangiluganak iti inak. Takimaro ti sakit na. Katipan ko kumaidya ospital. Kat idi lumabas sa Kijay Plaza. Kasjay matan tinapasamag. Kastagaya. Kat anya pa dagiti simmarono na pasamak idi tinangil na katilalaki. Adakla at anang sipayot kan ko na adakla tumatayab, Hepe. Anya? Uwan, Hepe. Dakla tumatayab tinang sipayot kan ko na. Kat intayab na ngayon niya dayo. Nakitam ka di tilang ati ko na madakkel at matayab. Diyak nakita ta nasipngat. Ngam nangag ko ti uni na. Anya ti uni na? Kasla uni ti dakkel alam mo. Anya? Anya ti planum ita, Prinsipi Agilos. Naskan ama parmak ko dayjay higanti alamok. Sakbay ama nayunan pa'y ti biktima na. Hay, kasla kamutan pan nakabagi ti lintag ita. Kriminal ti ano pam. Wan nga rod apong. Ngam talaga akasta ti misyon ko dito'y lubong yon. Timang parmak kadag iti dakas ti aramid na. Sa bagay Kat kasano ngay aparmakam dayjay higanti alamok. Kasapulak ti tulong mo. Ha? Apong bubod. Ay, anya ngay ti maitulong ko? Sika ti agpaay nga appan. Nya. Tapno matiliw ko dayjay alamok. Ay, apo Diyos! Ay, Mabutang ka, apong? ay, ta sino mo ti saan mabutang? Kat agsisip iti dara dayjay. Ay, di pa'y kat sisipan ng tinabat-bati may sa litro darak. Ngagtartaray,
kadagiti narokopan nga orat ko. Ay, Sika talaga, Apong. Nalaing kang agpakatawa. ay sana ngagpakpakatawa, Prinsipe Agilos. Tauray lakaya kun. Kayat ko pa'y ati mangan iti ado akilaban. Ket no iya panak iti higanti alamok. Ay sos, amangan no kanibusana kun. Awan ka diti panagtalik mo kanyak. Eh, Dinak ka ditalken? ay, Akabaalan ka sa lakniban? una niya. Ay, nalipatak meten. A prinsipe ti angin ti kasangsangok. Sige. Mayatak iti kunam. Ay, At datan dito'y bakanti alwote. Nakasarakan dagiti pulis kadagiti bangkay. Ti biktima ti higanti alamok. ay, sunggarak metan, Prinsipe Agilos. Panawan kan dito'y ha. Ngam di ka agdanag. Ay, Sanak nga umadayon. mabuteng aksamet. Di ka agbuteng. Ta saan ka abaybayan? Sige. Para iti pagimbagan ti kaduan. Tano maparmek mon ti higanti alamok. Awan metan, dagiti sumaruno pa'y mabiktima na. Wana pong. Ala, panawan kan dito'y. Ket urayan ta ti panagparang ti higanti alamok. Agmay-may sa akon, anak katugaw ditoy. Angam, nawan pa'y laeng parang tiyor orayan mi. Ay, kabuteng naksamet ti higanti alamok. Ay, makatortorog akpayan. Ha! Ay, ngay day nga oni. Ay, tora-tora ka di dagiti hapon. Kasta ti oni dagiti eroplano. Apang gubat. Idi may kadwa gubat ti sa nga lubongan. Nga, ha? Aday ti nga tuwak ti agon oni at tora-tora. Ay, flashlight ko. Silawak. Ay, sana tora-tora ti agam ampayag iti nga tuwak. Ay, apo Diyos. Hihigan ti alamok. Ay, sos. Ayan ngayon ni Prinsipe Agilos. Ang mga lusik payotan na kung dahi talamok. Umanaw matantigan ti alamok. Apay ngay. Kasano pa'y ang maparmak ni Prinsipe Agilos dahi ta no pumanaw matan. Ay! Higanti alamok! Di ka pumanaw! Apay adi mo kaya't asisipan ti darak. Hay! Si mong batil amok? Makapagsao ka? Wan, tadamot ni Waka. Ha? Piloso po ba'y? Apay ako na madi mo kaya ti darak. Napait tidaram. Anya? Ay, Daan kan atao. Iswadaan mutan tidaram. anya? Napili ka mat alamok. Yon adamot karbangak nagpili. Na, No sisipag tidaram. Amangan numadengge akpay. ay, salbag ka. Baliktad ti amom. Siyak ati madingge. No injeksyonan nak dita injeksyon dita sangom. Tasi kakit nga rod ti lamok. Awan dengge. Tasa anak adengge. Kering mosquito. Na, tamo na pa'y ti aging les. Kan saan ka kaya't asiludan? Tanakulbot takudil mo. Na, ay, Amangan pati tanuakpay. ha? Eswaditakan. Inak sumapol iti presko ti darana. Ay, agday tan
lang ni Prinsipe Agilos. Inakot na matkat yari ko. Ay, natiliwan ni Prinsipe Agilos. Tihiganti alamok. No! Idak ibalod dito yung unag ti alipog pag. Natiliw ka matlangan. Higante alamok. Ikarom ita tinagbasulam. Saan? Didak patayan. Ay! Apay kit din asaan dakes ka parswa. Oray pa'y no bilang tasaan ka higanti alamok. Dakes kalatta. Tada kayo alamok ti mangipapaay iti makapataya sakit. Basol yumat lang nga tattao. Ne? No apay nga adda ti maud alamok. Amakay paay iti makapatay. Sakit. Apay ada kami ti pabasulem. Wen Na, ay. ano? Amoyo kuma. Ngaywanan ti aglaw-law yo. No amoyo adalusan. Awan ko mati tumawad alamok. Amang ipaay iti sakit. Anya! Pudno ti kunana, apong. Tao matlaang ti aking gapuanan. Iti kumpet kan kuana asakit. Ha? Nupay kasta, higante alamok. Madusa ka. Gapo iti inaramid mo kadag iti biktimam. Sige. Aminak, tinaaramid ko amasol ka nagiti tao. Kat nakasagana ka mangawat iti panusak. Ngamsakbay dayta. Kaya't ko nga ibaga. At tao, matlang ti aking gapuanan. Iti panagbalin ko ahigante. Anya? Tao tinamagbalin kan ka, higante? Wan, daka sa tao. Kat kayat ko apar magamday jay a tao. Sakbay, nga umadupay ti mapataod na. Ahigante aparswa. Anya? Pudno nga tati bagbagana. Pudno ti bagbaga. Ay. Katapno mamati kayo. Isurok kada kayo. Ti pakasarakan nyo iti ibagbagak. Ada ka sa tao. Sige, higante alamok. Mapantayo iti ibagbagam. Wangawangan ti kuweba dito'y sa kaanan ti bantay. Tinangiturungan kadata ti higante alamok. Ayun nga rod. Kat sigun kan kuana. Adda di taunag ti kuweba. Tinamagbalin kan kuana a higante alamok. Asino nga taday jay ngay bagbagana. Mapagsisilpo kon ti amin. Ti akin kapuanan iti panagbalin a higante ti lamok. Kat isumat lang tinamagbalin a higante iti alutiit. Nga imuna ang nakaengkwentrok. Anya ngay ita ti aramidam. Subyan tanto ti tao nga imbaga ti higante alamok. Adda kano di tauneg ti kuweba. No ita, agawit ta pailaeng. Tamok anabannog ka iti dayto a misyon ta. Nalpas man ti may sa misyon ta, Prinsipe Agilos. Ket higanti alamok. Awanen. Wala pong. Apaman ana ito doon na dayto a lugar. Impanawan ti alipugpog. Ti alipugpogan ti makaammo amang iturong itinakay karyan na. Ala, agpaubakan kanya kapong. Agawid tan. Ay, wala. Mapantan. Ditan gagayem, tinaggibusan ti istorya at ampok itangal daw. Iti pan nakigasang-gasa ti Mortalahiro. Dito'y drama Ana Pauluan. Alipugpog!
Insurat para iti radyo ni June Rebutazo. Kanitimat direksyon, Mary Jane Castro. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Alipong